Ćao svima, moje ime Sloba i ovo je nastavak o osnovama Kontaktu 5. Prošli put smo stigli do mapping editora. Evo ga ovdje, to je to. I sada nastavljamo sa njime. Kada otvorimo mapping editor, ovdje nam se pojavljuje neka kao tabela, tako to, mreža takozvano. Ovdje imamo znači po širini key range i po visini velocity, to su dva osnovna pravca koje imamo. Ubacivanje samplova, znači ovdje počinje znači sve. Selektujemo sample. Kada selektujemo, on se odvaja od ostalih, vidite kako je drugačiji. Ovdje možemo da čujemo sample. O čemu se radi? Verovatno ja sad ne mogu da čujem jer mi je ugašeno ovamo, ali uglavnom tako se preslušava sample. Kada kliknemo zadnji, to je prvi sample ili svejedno, držimo shift zadnji, selektovat će se sve. Znači svi sample će se selektuju. Kada držimo CTRL, znači neke brišemo, neke dodajemo, znači pojedinačno koje mi želimo. Sada ćemo sve, držimo i vučemo. Sada, kada prevučemo ovdje, ako idemo u visinu, pogledajte, key range će bude veliki, znači previše. Kako spustamo, znači dodeljujemo svakoj noti ili kako već, evo, svakoj noti svoj key range. Ako se spustimo dole ovako, znači to je ok ako imate sve isto, ali želite velocity. Znači spakujte ovdje, to je to. Mi ćemo sad ovako, eto bude pregledno. To je to. Kada smo ovdje ubacili, znači svaka grupa je grupa. Evo ako ovo ću nam također objasniti. Ovo nisu ni sample, ni grupe, ni bilo što. Znači kada kliknemo dupli klik, nalazimo se sad u Wave Editor, znači ovo je naš sample. Znači mi ga ovdje u Wave Editoru sređujemo, lupujemo, završavamo sve što treba. Kada završimo, on će sam da se sačuva za sebe i dolazi ovdje. Znači ono su samplovi. Samplova stvaraju se zone. Znači ovo su zone. Znači kada se nalazimo u mapping editoru, ovo su zone. A svaka zona čini jednu grupu. Neku grupu, nije važno. Znači ovo može da bude jedna grupa, ovo može da bude druga. Svaka zasebno može da bude grupa za sebe. Znači, shvatite šta želim da vam kažem. Ovako. Kada selektujemo zonu, znači važno je da šta god radimo u mapping editoru, znači da selektujemo. Znači šta god da uradimo odnosit će se samo na selektovanu zonu, znači bilo šta. Znači da znate ako nešto neće, nešto nije kako treba, znate da niste selektovali zonu. Kada selektujemo zonu, možemo da držimo Alt, na primjer, i da ovako prevučemo mišom i da zoomiramo. Alt D, negdje ovdje bilo gdje nešto, evo ovako, vraća se. Znači plus i minus u zoomiranju, vidite. Na ovo sam mislio. Dalje. Svaka zona, znači piše ovdje ime, znači hi-hat, hi-hat, tako je snare i šta već za svaku sebe. Kada selektujemo, znači ovdje nam se pojavljuje key range. Znači to je ovo što sam ja pričao, znači možemo ga ovako podešavati, a možete dupli klik i uneti vi sami. Možete i na strelice, ovako, lagano, ovdje isto, a možete i ovako, samo da, znači pritisnete i držite i vučete na gore ili dole. I on će samo da se, ovako, što je mnogo brže i bolje. Ista stvar sa velocity, znači ovdje velocity, znači imamo key range, velocity, znači to je važno da imamo dosta zona, znači svaka zonu, znači ovo se odnosi na pojedinačnu zonu, koja će kasnije ući u grupu. A onda imamo root key, to je ovo ovdje malo žuto, koje se sad kod mene pomerilo. Vidite. Evo ga. To je odnosi se na to. Dalje, volume, znači ovdje sada je setovano na 0,0 decibela. Sami možemo da povećamo da sami za zasebnu zonu. Ona panorama, znači levo desno i tuniranje isto, znači odnosi se na selektovanu zonu. Što imamo dalje? Nekih od ikonica, na primjer, kada ovu zonu prilike hoćemo tu, znači ovo se odnosi na MIDI ulaz. Ako vam je klavijatura vezana, MIDI klavijatura preko MIDI porta, kada bismo na klavijaturi stisnuli, znači nebitno neki ton i šta već, čak i ovo, ja mislim da ovaj mora, koliko god smo ga jako pritisnuli, on će sam da zabeleži velocity. Koliko god da ga dugo držimo, on će da sam zabeleži key range. Sad ćemo da probamo da li to može ovdje.
Aha, može. Prilike, to je to. Probajte vi sami pa ćete vidjeti. Šta imamo dalje još? Što se tiče mappinga. Imamo osnovne funkcije, znači imamo ovdje ili ovdje edit, znači svejedno. Cult, znate sami, cultujete, kopirate, duplicirate zonu, pastujete, brišete zonu. Exchange sample, znači možete da uđete ovdje i da sa nekim od ovih koji već postoje, da vi zamenite, a da ostane ovaj key range i velocity ako ste ga vi već podesili. To možete udarati i ovdje, kliknite evo da se pojavi. Ako malo više zadržite, evo se pojavi touch and patch, znači gdje se nalazi ta zona. Možete ovako već sami da zamenite. Tako. Idemo dalje. Znači change, select all zone, znači se sve zone selektuju, deselect, da se sve to što je selektovano da se skloni. Sad idu ove opcije koje su dosta važne, koje se često koriste. Znači move zones to new group. Ako ćemo da otvorimo, da bi se vidjeli. Ovo ćete zabeležimo kao ovako. To new empty group. Znači otvara se nova grupa. Isto to možemo svaku da pomerimo za novu grupu. Praznu grupu. Ako idemo ovdje. Move zone to new clone group. Sad ćemo nazovemo B, nije važno. To clone. Evo, već znači grupa se klonirala i evo, sad ta zona u toj clone grupi. Onda imamo, sad ćemo neku drugu, ovu. Onda imamo, kaže move, kaže to existing group, znači u grupi koja već postoji, znači ovdje nađete i odaberete, znači ne znam gdje se nalazi, ajde ovdje ćemo. I sad je to prebačeno tu. Evo već čak i piše, evo sad piše, 3 zone imaju, jedna zona ima i ovdje također jedna zona ima. I šta ima dalje? Kaže pomeri move each zone to on group empty. Znači u praznu grupu će se pomeriti. Ako smo selektovali sve ovo, kliknuli ovako, evo, ovdje, znači sebi se vidite, pomerili u prazne grupe. Da se ovo više ne bi, sad ćemo da krenemo opet, ništa, samo ćemo da nastavimo gdje smo stavili, pošto smo već se zatrpali previše. Zbog pregleda. Nastavljamo dalje. Znači, pomera se za svaku zasebno. Najbolje možda i ovako da vam objasnim. Evo, grupa 1, 2, 3, 4. Svaka je znači grupa za sebe. Kaže, i sve ovo da se pomeri u kloniranu grupu. Ako želite šta reći. Batch tools. To je sad i nije toliko važno, ali prilike da znate šta znači. Ako imamo dve zone koje se preklapaju, ovako. Selektujemo dve zone. Idemo u batch. Sad po x-u to je za key range, a sorry piše, ovo za velocity. Evo vidite, sad se napravilo ovdje. Ja nisam to koristio jer stvarno nije bilo potrebe, pa ovo je sad, evo vidite. Ako selektujemo sve ovo, batch tools, evo ga remove, sklonjeno. Šta imamo dalje? To isto za velocity ako se preklapa, x fade ili šta već, nije važno. Ovdje da se pomeri root key, samo ovdje. Da se pomeri do donje granice, evo pogledajte, sad je ovdje. Da bude u sredini i da bude u centru. Što je za mene glupo, ja dok nađem dok šta ja ću već ovdje držim i da ostavim gdje god želim da mi bude taj rutki. Dobro. Kaže, ovo su već neke druge opcije naprednije koje sada stvarno vam nisu potrebni, ne morate sad još da ih koristite. Kasnije možda i o tome. Kaže auto name da pišu imena, show the sample name, ne root key da sam podesi i ovo da pišu sample imena automatski, znači ovo koje on povukao odavde. Sad ovo. Stvarno ćem sad opet. Lakše mi tako nego da brišem jedan po jedan mi sve grupe. Ovo može da bude isto korisno i važno. Znači kad uđemo ovdje pre nego što ubacimo samplove. Znači to se nanosi na samplove koje mi želimo da ubacimo, šta želimo sa njima, kako da se poređuju. Da se poređuju hromatski, znači nebitno, znači crna, bela, crna, znači sve redom da ide jedna do druge, da idu samo na bele dirke. Idu samo na crne dirke, snap to, da počne od bele i od crne dirke. Nisam siguran, ali mislim da nije važno, obično ako mi treba sve od bele, znači ostavim, vidite,
On sam kreće od bele dirke. Evo tu. Na svaku belu dirku on je dodelio svaki ton u beloj dirci, sample, to je zonu. Setup map, function. To su zaista nevažno, ja ne koristim, ako nekom zanima, neka pita, pa pomoći ćemo kod toga, ali mislim da sada to nevažno. To je što se tiče mapping editora, znači najosnovnije što nam treba. Znači da, još sam ovdje zaboravio, kad imamo ovdje jedan list, ako imamo dosta, znači grupa i dosta svega, znači idemo na list, evo pogledajte ovdje se hijerarhijski pojavljuje, znači sad grupa 1, 2, 3 koje imamo i da znamo kako koja složena, gdje je koja i malo preglednije, lakše, dobro je to za korištenje. Šta ima još od ovih ikonica što nismo prešli? Da, selektujemo ovu zonu, on će sam da postavi da upotpuni prostor, to isto znači služi i ovo, za velocity da sam upotpuni da nema, auto route, mislim da imam pojma, ne znam, ovo je također za MIDI, za zone koje se preklapaju, da, to su stvari stvarno koje ne koristim, da se ne preklapaju, isto tako i po velocity da sam on skloni Da, evo vidite sami. Mislim, verovatno koristu, ali eto, ja sam ovako naučio, tako da mi je lakše tako. Ovo, zaključamo zonu, znači njoj sad više ništa ne može da bude. Ne može da bude pomerena, promenjena, tunovana, znači ništa, znači ne može ništa druga zona da je naškodi, ni bilo šta. Da znate, to je to, u slučaju da neće, znači to je uključeno. I toliko o mapping editoru. Ja se nadam da sam na brzaka koliko toliko sve prošao, ali to je to što se tiče toga. Sljedeće je Wave editor. Vidimo se.